준비 melham기 우슈 샤셀 템베 쪽에 간데치를 묻지 치도 갸딩이바 로주구 토네 갸가르기 미세임바 라다네 간데치브나야 당구차기 요래 디토네 주주 당보파도 만족 melham 송된 쉬야당 주주 당보다 까마쫑아 잠라 TCB 고발불기 Lobtu number 2 chapter jik tanda phona jada nedan de chapter jik puri shuyore disingbi shuyatang di jesu ya yangya melham sungde mutuje entering lerim dukshin jukduyi. Today is the third day of the 4 days program organized jointly by the Tibetan Cabinet and the Tibetan Parliament in Exile. Today from 11 to 1 o'clock we will have a prayer session presided over by the 102nd Ganden Chiba, head of the Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism. And Ganden, the 102nd Ganden Rinpoche is the first Ganden Chiba of Indian origin. So Ganden Rinpoche will preside over the prayer session till 1 o'clock. Then we'll have a break where there will be a drama presentation by TCB Gopalpur students in relation with the current situation inside Tibet, and that will be followed by around 2:15 a speech by Kyabje Kirti Rinpoche, who is the head lama of all the Kirti monasteries inside Tibet, which has more than 30 branches, and most of the self-immolations had taken place in the Kirti monasteries. Therefore, he will be addressing the Tibetan public and the public who have gathered here, the Tibetan supporters, around 2:15 p.m. today in the afternoon. So let us begin the prayer session. Thank you very much. Om
Today, in fact, in our program, tomorrow is the day where we request all the Indian leaders to speak to the gathering here. We have about 4,500 Tibetans representing all the Tibetan settlements in India, Nepal, and Bhutan who have gathered here to express our solidarity with the Tibetans who have self-immolated themselves for the cause of the larger issue of Tibet. And so far, 99 people have self-immolated, and 83 of them have died. We don't know the whereabouts and the conditions of others. And in fact,
Shri Jaswant Singh Ji, who's a very, very senior leader here in India and former External Affairs Minister, representing the constituency of Darjeeling in the Lok Sabha, has come here to express his solidarity with the Gorkhaland movement, which is being organized right next to us. And therefore, we also requested him. In fact, he expressed his wish when he came in, saying that, oh, so many Tibetans have gathered here, how I wish I can spend some time with you. And after he finished his program with Gorkhaland issue, now he's here to speak to the Tibetan public and Tibetan supporters. Thank you very much, sir. मित्रों, आपके निमंत्रण पर और आपके आग्रह पर यहाँ आकर मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे खेद है, दुख है, या एक प्रकार से अच्छी अनुभूति हो रही है। तिब्बत भारत के लिए एक सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य रूप में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बौद्ध धर्म ने ही हमको नहीं साथ में जोड़ा है, ज्योग्राफी भी हमको जोड़ती है और आवश्यक है कि आपकी पीड़ा को हम समझें और पीड़ा के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि आज करीब 99 लोगों ने आत्मदाह किया है तो वह कौन सी पीड़ा है जो आत्मदाह करने के लिए तिब्बत के नागरिकों को प्रेरित कर रही है या उस ओर उनको धकेल रही है। बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें। ये हमारी भी चिंता होनी चाहिए क्योंकि वे सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अगर इस प्रकार की यातना आज कहीं मिल रही है जहाँ वो आत्मदाह की तरफ जाते हैं तो ये तो हमारे लिए भी एक बहुत चिंता और दुख की बात है। उसमें आपके साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए आत्मदाह किसी प्रकार से रुके उसको कहने के लिए और आपके साथ यहाँ खड़े होकर के आपकी पीड़ा को सांत्वना और मालूम देने के लिए मैं आया हूँ। मुझे बुला करके आपने इज्जत दी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध आपको धन्यवाद। Act 1, a Chinese official very arrogantly was addressing the villagers and giving patriotic re-education session whereby Tibetans have to denounce His Holiness the Dalai Lama, because of which the Tibetans had to rise in resistance, peaceful resistance, and when Tibetans rise in resistance, they are caught and imprisoned. Act 1. 예, 정서위원회장 민간에 상무가 상대시는 나머지 외전에 가만 기교이고 대리만들 정서리야 딱 우리 시교는 게 공개 만소야 예제 최적 로스도 만소야 해치고 가능이 있는 거 아니야 그래서 숨쉬는 그 기준 기란저 쌍미 기담 제당 그 의미 따로 제고 제리나 랑두 랑이 우다 하고 서 근데 성상 기란저 다더니 섭섭지
가다가 먼저 공정관계 윤도야 썸놀로서 대망제 이미 군전남규당 자주가 윤도 강행심이 이 가르치면 군전일에 또이나는 빼내 가도 야 오늘 드린 게야 군전 3주 가려 내셔야겠다 먼저 공정관계 양각대 썸놀로서 리뷰되다 상황 현재 체질이 근데 쉬워. 현재 정상 만세 영화다. 나시원에 만세. 선물로 때부터 대하게. 현재 선물인 것이다. 윤도시 조용히 나와시기. 야, 오늘 교대 쉬었다. 공전나가 그저 나와주기 여름에. 이 나와주기가. 그래, 예제 중식이 없는데 힘들단 말이야. 이 먼저 나간 정세가 정말 중요해. 현주는 게 동시대 파티네요. 현주는 게 먼저 뛰고 말이야. 이 이한 등을 네가 힘해. 현주는 게 하다지. 현주 저거 딸이 저거 먼저 가라 한 잔씩 잡아드리고. 딸이 손이 미개 공부치고 디카디 관계다. 출산의 기는 zammin만 고고를 부분이 있어. 놀라 딸이 대장도 맥쟁이 저기 시골. 지도 나도 가야 되네. 네네. 아주 딸이랑 만나봐 먹어. 나도 배발이야. 최대라고 하다. 게이라고 하고. 맞아, 나와서 가야 돼도. 나나 자기 딸이나 너희 신부들. 맞아, 그 맞아라. 맞아라 게이라고. 맞아라 최대라고. 맞아라고. 현재 단독도 분들을 상담하면서 하지. 없을 때는 더 깨질래가. 결대에 되지. 계란소 당도 간신히 좋아. 럭주 뒤에 두서지. 그만해. 계란소 당도 간신히 좋아. 쌍命当切党，鬼魅打铁不马进。黄松，一个人改变选的永不对好过分。听说对的就。David, я буду с Харем уходить. Сам же что это будет? Все на я буду. Act 2 depicts the torture after imprisonment and various methods of interrogation. बाहर जा रहे तुम सबके साथ सबके रिपोर्टर 너희 교수 누구냐? 그래 너희 교수네. 너희 교수. 계란이기 낭이 가르치면 계란이기 신교야. 그래서 이 계란이기 낭이 놈을 내치면 나도 공개당 스티줄이야. 그냥이었다. 쉬어다. 응, 낭이 가열싸네.
결혼 둘레니 태승자 지야. 걔네 나이 지면은 결대야 그래도 성주자 지야시게. 그래 성주 양자시게. 맞더야. 두두로다. 휴대로와. 뒤로와. 뭐지로와 손해봐 마세. 나도 저기 제가 말이야. 좀 제네봐. 세네 시주도 그래봐. 이 노네 성주. 아니 노메스게. 기타 쳐게. 아주 공개단계 계란도 파워내려고 쓰지. 가져가도 땅에 좀 내었어. 용어를 시켜 하지. 기타 쳐게. 가래 쳐대라. 가래 맞추라. 다시는 결혼 가져도 걔들 시험을 주지. 걔네 가서 어디 깨끗 가서 이게. 아니 그래 나빠라 지나다고 제대로 말해. 쉬어다. 이 시고에 좀 시세. 다시는 공제 나라에 니 시에 나와야 말해. 아 이거 형이 나와해. 걔네 나와 보여 쓰라. 걔네 나와 보내 나와 니 저게. 카레리는 용세지게 아주 공개다 가도 나는 정말이 아주 공개다 양답게 쓰지 오래 그러면 좋아해 양겠지요 이네 그도 카레리는 용세지게 미개 가게다 지도나 내리면 가졌어요 예 그렇다니 주십니다 기대자리야 미치겠어요 쉬게 잠시 쑥 치우고 뭐 쏙 드시고 뭐랄 것이야 결국에 가게 해도 그러든지 개변한 치수도 개변 치려면 아래 놓으면 하다가도 딸의 유비체제 랑을 메세 다운에 등장 다 되면서 얘가 수익이죠 개표지도 어디 수익이죠 개표지도 랑두랑이 좀 시기도에게 식세와 딸이 고마다 독수노주 지역에서 들려서 교수님 아직 바로 있으면 겁이야 Act 3. 3 Tibetans, because of China's policies,
Tibet is being turned into Chinese because of the population transfer. A farmer, a nomad, and a monk representing all the Tibetans are discussing the desperation under which Tibetans are self-immolating. 어제 군소를听你 근데 우tun도 거 간나스라 아지다 구쇼 쉬니 강 순다 간나스라 다른 쇼게냐 개미 손도 주마들 카야니야 아주 비미니 제수지 치도 아 카카 구쇼 뭐시 공변이랑 한제도 딱 공변 걸을 수는 강요 등상한 저 공변남 땅에 롭소만 있는 용진에 니마 따라지 계제 조절 롭소 있는 손도 숨을 대려가 세상 지 구쇼 니 방고에 세딘 저 마셔다 야 개미 건 미 메시지 센 템기를 하자. 라고 템기. kushon ani gombe na geju chuje ge lobso te na zo khari wol te gor ra chesa chi gombe na lobso te zo 공 아시 카제랑 먹게 겨울은 제가 치매 쉬어서 계제 주제기 나도 좀 됐었나 계시 좀 killing 맞아 자 요건 좀 찍어라 gombe나 대ኛ 좀 믿어라 제리 kushon 이니 kushon 대사 계제 주제기 나서니 gomba 찍고 좀 재미도다 신종 미마 참에 나라 니마 딱봐 예버드다 로교 칼 키모도 퇴우도 상유라 말했어다 네지那这老这好了，谢谢你。给那兄弟老久了是统计这意思。陪我到老边钱那么挣钱么多，陪米零给的咱俩当一个商务让去的那里。但很多老这看些那都看起来的，平时早你没事才是不能你的。투가네 카레 뭐냐. 내가 벤치를 붙이 고추쇼가. 나랑도 그 미니 때문에 다했지. 진짜 사지스. 시제집을 내고 싶어 그 요를 빼요. 왜 그냥 급 뒤뒤. 담바 강이 도저까지 냈대. 다나 슝기 최시급의 시즌이 중재 퇴면. 다들 잘 담바 강이 별을 쇼미들. 나랑도 배기 최다. 릭슝 기 최고의 제바. 니네 진짜 아주나 얘도들라. 함. 다들 semba 껴라. 제리 ku쇼. tenzu sama gyami phena zimbe siju miuso di ngazo pyu di gyayuli gyureda pyechi sami soyege mangshi zo zimbe thone kage luji chi legu bi chasan ne de tharang to de orda pena jogbe siju sawa laga chimido tengudo jogbe thone da mithenbe siju chayo 강이 있으나 pyo kyu yona pyo ge yusui sambo tenzo jogbe sagu da ta yo mare da chemo la dewa di gyana shogi mina ma jose 저거 짬에 다니 시주지 라다를 쳇다 쳇신 바. 또도 저거 참만 냠루지 샤제. 자게 미당의 강에 지제. 자주 미당와는 카이는 저거에 축소 망고시 뎁수게도 오네 저거선을 땅에 잡다 리버 쳇다 쳇신 바. 나서 내주 디콜을 쉐바 이나. 우투야다 셈교하게 내주 라마래. 소다. 지시나. 근데 군대단데 캬브조다 로람 칼 케지지네. 동의 돌아가는 소라. 최대기 나와. 마주기 나와. 계기 나와. 시제 좀이 돈다에 뛰어 말이야. 제리 오네 ku쇼. 맞아 페미남 삼치야 호시셔에는. 오늘 다들 장아도 니규 세마도 왜까지 있으셔. 간이더니 동주 진이다. 종가 진이지 간이 뭐 봐. 배제 용기까지 있으셔라. 제리 ku쇼. 오네지. 당가 저 페베 내단 니리래 마대 봐. 지신 지도랑 너 구나니. 나 야나 슝기 페유 겨유는 그그 미모 보쇼 체도 동쟁이 시주디. 나 뭐마다 미죠. 매고 장랑주.你礼物这下面名单，他给没看中我就陪他市场的没多。但第点呢，我就陪有的给有的不是。但你这年上去了什么单位呢？陪给口、米粒、给一，日数的结果，长期给尝试了，老外点位给看，那么那些小事了，不知道不难。这我呢怎么了？当我就讲过那些个年头了，什么是单位呢？我就我过了你陪几个的，看见你去了，再去了陪不出来。他把空真就是熟悉，米龙我就我松弛过了，我就我不就吃下面了，空了你这样的，但他的就吃下面了，空了对就团结了的，就了你了，车子我就拼命睡，老些呢，
경고를 미시 공편을 된지 슈트가 들어요. 대신 원이 카보를 쓴 것도 당연히 원이 카보를 쓴 것도. 우지 코나니 나 꼬지 딩자 못 쏜다. 쳇세기 내주니 거두이니 요아 주에시. 이니 라마탕 로메 저와디 고다 진과 계도 미루만다. 세상 어디 심슈 남이야 차요 말이. 코나니 어디 심슈도 남이야 차요 말다. 어디 심슈 파마시키니 땡기 겨울이 붙이고 별이 된지 슈도 붙여온다. 코나니 심슈 차요 말다. 제일 원이 제일 정말 난 심슈 남이야 차요. 이내 걔나 슝기 채시되면 동zul쟁이 세주디 먼저 우도 탑세기 내서 조주기도 콘조 맞아 베지 쿠리오 떨어진다 엄마세 처음에 때가 mol도에 제바다 도대하게 내다 꼰대가도 자주 로조 제단다 순주 로서 로다가 로비에 차야다야 된나라 비밀로서는 비밀이 못 살았다는 차지나 그래서 비밀 남았지다 또 앞에서 넘기기 마음의 양심 당주지주 채시는 세주 때문에 문제는 때문에 세대 주어다 마음을 담았어 내단 뒤쪽에 싸분다고 주나 뭐네 가서 우도 탑색을 내서 주죠 가서 나를 메시지를 표정 탑색 맞을 거면 디너시 제가 가야면 따라 쇼기 책인가 동동책이 쓰줄라 나한테 나면 뭐 그렇다면서 그러면 다가가는 것이야当时都是忙过些嘛的，人家那学生准备跑过去，自己做啥嘢？人家不什么事了，人家学生做啥不要？ Act 4, because of the inhuman, repressive policies of the Chinese government, many Tibetans in desperation Due to the inhuman, suppressive policies of the Chinese government, Tibetans in desperation are driven to self-immolation. So far, 99 Tibetans have self-immolated, out of which 83 have died, and many of them have left messages. Few messages will be presented here. 고수 좀 불러드리시고요. 어디부터 전화되지? 오지. 니네 진짜라 가래 딘지 깨줘라. 그저기 다양한 페미니즘 에세이 당시 달라 강자. 그저기 콘서트래. 고실라 콘서트도 고실라. 치밀라 키라 딱답해 치밀라. 치밀라 슈마나 치밀라. 로제 체즈나. 라보실라. 거기 지금 분소를 치밀라 슈마나. 치밀라 로제 체즈나. 치밀라 꼬필 미리기 빠오시다 치밀라 슈마나. 치밀라 슈마나. 치밀라 슈마나 치밀라. 치밀라 말이야. 자자.
Chimela shumana the largest chase the Chimela shumana quizzes. 주정말로 이게 샷어 공기가 맞췄으기 다시 뒤뒤자 해보자 그래 이게 इस प्रोग्राम को दिल्ली में करने का 3 वजह है। सबसे पहले दिल्ली इंडिया का कैपिटल सिटी है, तो सिर्फ जगह की वजह से नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली तिब्बत का जो भी बड़ा बड़ा सा आंदोलन हुआ, जो भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो सब हमने दिल्ली में किया। सेकंड, यहाँ का राजनीति यहाँ है, प्राइम मिनिस्टर जी, रूलिंग पार्टीज, सब गवर्नमेंट में जिसको हम अपने आवाज़ उठा रहा है, जिसके लिए हम विनती कर रहे हैं, वो सब यहाँ है। तीसरा ये है कि हर जगह से तिब्बती आ रहा है, तो एक सेंट्रल प्लेस होना चाहिए जहाँ सब, तो सेंट्रल इंडिया होकर इसी की वजह से है। जब मरीज चिंबू ताऊ वाला पर मरीज ते चाहे वाला जीरे के सुजी लाले तारे यारे तो तंदा गांजो पर नंगे लेशे बा करे मुको करे ये भाई ने जमी चाहे वो सकते यारे जगन जगह कहते हैं शहर जगन दीची न जगह रसे ये ना चीज़ चोको यार दीची चोको मारे से नहीं चीज़ चोको यार मारे पुम्बू चिंबू जी के मेंटा ये ना यार कोला यामन रोया के थोपता यार मारे रावा यार मारे पर कसी लाने पुम्बू मेंटे ते तायर ते तिला थोपता में है चिकी आंचे में है चलो थोपता में है पूरी ते अंग निपा था जब मेरे आंतांबो तब वो ना तुझे चाहते यार अने जब मेरे निका ठुमजिन दशा लन रंजम में बस तब जब मेरे तब वो मेरे निका ठुमगांग दला न रंजम सवाज नहीं यार मारे तब चितांगे तंदा के छब्बीस के ठुम आएं बे नीठुम जो जिच्छा जाना पहले बोबा जी ता जमी जी नी जमरी शोर आंत ताए ना या बोबा तेला ठुम के है जी ता जमरी तेला ठुम आ के है जी जमी दिखे ते तीपारन थर्ड रहे जी ता तंदे की नीचु जी चाहते यार दगा नाजेंगे जमरी नी जबू मरी नी का लेके तोड़ता था इची मंडा तंदे की सुजू जिसम दे यार लेके जी ना टें तांबो बोबा लचे हमारे टें तांबो जमी चे यार अने पर मरी चिला ये ना जना शोंगे इसी चिगे हमारे जना शोंगे शेयर कुम्दुंगे सामाबो करना सर राधिला माँ तो मस्जिद चिला इसी में से न लब सर तो तिंद्रे के पिते जमी लेशे बापू ना तो पुम्बो करे जी ने तेरा जमी इसी चिगे हमारे चेता ना तो परमिशन के तेरे कितने कौन सी चीज़ थकुरे जोगाना चिक थकुए यार दोन थकुए यार से थकुए यार सिमला कने ऑंजी चिक थकुरे सिमला ऑंजी चिक थकु मारे चेता पना ना तंदा ने ज़रा चिर तंदा रोदे के यार चिक चिना माने शिका सर संगे गांजो बबाला तंबे ची यार मामे शिका लामो ता कोई पे चीज़ रो में ना मातो चीज़ हों सोले चीज़ के निगाह जी पची में मारे इन्हें कांगे सब चिको है थे केच मुशिरा रे समगतो फिर ना ला इन्हें तंदे गांजो ज़रा के नीचे होंदे यार ज़रा के नीचे रिचियो कब तेला अने तंदे के पुमी सुसुंगे ने
rang ke lengen kari yo bate su lengen tru go yate ngaso ke chimbore ngaso poi jailam jirman ro yate ngaso pome rang ke go re ma to pege shilo la yo nge chike ngaso pome jai mje chige mare chi thugu mare te inde pege chido ju yin na ngaso pome yon zo ke pome su nge zengore pege ki na ya pome re go re chimsa re go re china pege ki jizi go re pege komso sambo de na ya chimsa re go re मैं रेडी कर रही थी ना पर कौन-सा संबंधी जिंदगी जी कर रहे पर मैं के यूरोप चुसान थे मेरा मामू रहना तार दे यूरोप चुसान थे ना तो पर मैं मरी कर रही के जिंदगी जी ना तो चे कर रहे तभी कौन तो शेष है ना जिंग पर ना चंका मामू सोचे यार चंका थोंगे ना तो बबारे पर भी चंका मातो ना चंका तो तुम बचा कर रहे बोला पागा मामू सोचा रहे पागा तक इतना पामा जब ना पागा तक इतना तुम बचा करे तेरा नासिक शांसों का मामू जी जब चाहिए तेरी इतना ना तो पहले पीछे माता ना शांसों को तुम बचा करे चेसा सुसुंगे ने चेगो है ती सुसुंगे ने ये बात चेगो के तो समझ दो ते लैंग्वेज ते की लैंग्वेज ते चितांग के चुम्ना तो इन चुलो तो इन कई जागो है लैंग्वेज मारे मैं सुसु चितो या मैं रेडिंग हो रही चितो या मसाल रेडिंग हो रहे चिमसाल रेडिंग हो रहे मैं रेडिंग हो रही चितो या लेंगो रहे ते इंदे पुना देंगे कि मसोगे तंदा सब गोया कि तीसरे रेडे यार तंदा लत्ते के पत्ते सब ना रेडे तंदा इन्हें नियंगा जी कान ले उगला फगवत सब ना गोरे संबच्चे ये तो चंगे तो तेरा ना चंगे जगह ना लो देंगे जहाँ ना देंगे ना तो पम्मी तो चाचा या तंदे कच्चे के ट्रैक्टर ना हो कल मैं यूँ तो पे संग सिंगे पे देंगे यार पे गो गुगरे ना गो गुगरे तंग ना तो चिलो देंगे कि मगे लेंगे मगे कच्चे चीते बाते ना तो चीज़ गोरे ना तो मिची सुची गोरे ना तो ला पम्मी इम्पे गेंज ना तो यूँ तो अपा दे यार ना तो चीज़ ने लो दंजी तंजी ले दे जुबात सुन दे यूँ को है ना तो पम्मी चीज़ में गेंज करने 근데 영화이 마도 당연 라마 첨보인가 지 마인가 경고 있으는 대가 톱도 영화래 제자 넘버서 강가기 수수수 겐트 수수 초와지는 수수수 겐트 기고래 하고도 벌기 싫어 영에게 자급 드럼을 나랑가서 범위 요소게 단단히 듣고 봐도 싫어하고 나서 네트에서 따지는 할리고하고 나서 오늘 자꾸 같이 나는 법에 침상을 이름마다 맹해 속에 법인 개인지 기지 아니 법이 링크 나서 난좀 범위 나 범위 인생은 아니 잡수 소화들이 쉬우지하고 난 것도 어떤 가서 믿는 난 거래 단단 가서 링크 고츠가를 마도 링크 지구야 말해 링크도 갈리지는 단답에 니마를 모시고 돼요 나도 니마를 뭐 단다 신이 가서 니마를 뭐 신이 로지래 대인데 랭거든 곤스를 마도 달 랭거든 들마서 랭거데 단다 준비 통금도 세나 나도 시라게 무기자로 통라래 야를 뭐 지금 단행에만 가서 나서 배 야를 뭐 지게 레가네 개유시지 뜻은 나고야티 나도 탑조때 모두 내고 저나 뜻 때문에 체인 송직금도 까난 것도 와 제상 대인데 가서 답조때 모두 내고 해야지 가서 삼당 거래 마도 나와 가시다 로가시나라 가서 드르그를 삼비 가서 삼다나 가서 이 논초 정화래 된 드베요 말해 가서 갑때 자나 뭐뭐 되래 자나데 잠블링에 난거 똑진 작업지 차대요 문보고 돈을 지내 똑진 작업이 손자다 조금 막 돈지나 똑진 작업이 내가 나중에 시행 돈을 지에나 똑진 작업이 차대요 가서 dinle지가 갑때 차대 가서 레라오지다 놈대보지 돈은 가서 갑또 차트웨요 말해 제장 가서 못되네 로트네 가서 내가 지고래 내가 나중에 가서 보내놔라 रानी मेसा तांगे मामूजी के रानी मेसा तांजे पुच्ची हुई तो ना कौन सा कली जंगे तो सोगे ताकि मेरा तांजे तो सो पे तो तंत्रिन रूप में तो संगे तो कची शी देंगे योंगो तो नहीं समझे जीना ते तंत्रे मांडे बच्चे सवाजी ने मारे तंत्रे छिंपुट दे यार ता ताचे गांसो पेगी निसु संगे ते जाने ना ला योंगरा ची निसु चादे यार जोको ता निरवु शिवजी के दान जंबले ना
용자치 니스 차요. 때 차야 돼야 메라 땅에 거기서 링구페 띠톤에 종대 지그래. 내가 나신 게 벽에 조카스무 용수 와도 독자직도 들대요. 나가 뭐 벽에 제부가라 독자직도 들어야 말이 그냥 보통 그 와라에 독자직도 들어야 말이. 다시 볼 용수 와도 독자직도 들어야 돼. 근데 보이는 게 무슨 그 링거페 띠톤에 가서 간거 독자직도 들어야 돼. 거기서 가지고 나야 가서 보면서 탐보지고 그랬으네. 재산 공화서 가침 나라야 가서 도자직들 들고 있으니 거기서 가침 적어야 돼. 대인데 번나라 도자직들 들어야 되라. 나한테 내 자가나 용해서 있다 신시나 도자직들 들지. 아니 랭글 가른난 게나 단다 까샤게 남돈 나지. 세암에 받아 뒤도네. 아니 난 고그래. 아니 번나라이나 당아모이나 버데 버게 갔다 때지. 빨로고제세나 마죠. 때 스푸노 말에 야마 가와이나 마장에 지다 분자난 걸레이나 감자장에 되게 요래 재미담보 레요가라 부초가스면 뭐 용조게 재미라 인생이요래 뭐 마부 쉬요래 되게 롱바지래 리디 이네 다차 보나라 라니 미자타 마토 잘 ngo고지 지게요 말에 잘 제자 다자 세미시위 남 다가 랑도네 안단다 링구 빼기요래 저름보지게 세미시위 남기 남도인데 난산네 범위 용도 남 다가랑 가나 번나는 조대기요래 번나는 조대기야인데 오늘 소소 소로 등나야 잘라 단다 메라당에 미치기 잘라 모소지야 쉬용요 말에 도지야 유용요 말에 크스지야 장용요 말에 라관이 타모제제 저름보지 벌어 된대시고 아니 벌어 라왕 거스니 뜻이야래 대인데 다 신체 가서 보시나니가 찌기 접조나지 단다 그거 받도 동심냠제가 접조난게야라 다 신체 관계 허다바다 나에게 렌도에 쉬고요라 아니 무튼네 나로치스네 렌도시야지 다인 뜻이小东活了有要不动，讲到搞完咱们生意动，搞了刚的点来点点的，就把点来也抢上了。那今天晚上说，就我的，我能说下这看来身上确定有话的，不要讲经济上了，你也吃，逻辑给弄好了，把这咱把吃的给弄上来呢。나도 소 버들 우주 고장서 이래서 이래. 로직 하드는 होला. 잡아봐. 네가 dom제. 보기 전시기로 나라. 또 솔로 당에. ele 버지 이게 게스로 지겨서래. 얘도 나라서 다지 하루도 고도지. 고도지라기. 고도 저버래. 계단은 그 소로 다니까 그래서는 담바다 저기 도지. 여기 담바다. 성격이 담바다. 체리로 담고 그래. 여기 담바를 이거 이렇게. 뭐뭐 가야나. 다 계산이니 연하게 나라. 거기 나라. 이제 마음에 기대 뭐 이제 뭐 마음에 차. 돌아가 뭐 도시다. 근데 치도 되는 저제 기둥이 되게 또 몸을 매 윤정을 매야지. 보면 윤사 대리기다 염타바 대리 거기 마세네 다 넘바다 해 마도네니다 솔로 당할래지라 다 이제 가라 가버래 만원서이나 이거 사부제 되고 전에 가보도 르 어디지 나버리 매주로 가보도 또 고도배 넘바다 저기서 하게 다 르지마 매바네 그래서 저 배워 가래. 저는 맞지. 오늘 로미쇼 차대래.
얘라기 가서 또 쳐모 얘라니 또 쳐모 얘라 가서는 막 주스만 이 따따단 거래 거기 나라게 너도 휴지요 그래 다 거기 거기 나라게 이게 라시버도 저기 제배 얘라마 아직 전문세리 그래서 오기면 다 해요 되게 뭐 당제 다 소설을 넣는 거예요 얘라기 할래버리는 되게 저 갈래는 나 만에는 나또 뭐가 되나 봐요 저 갈린 기로 와 저 갈린 또 오라거든 그거다 고조렇게 기름 쏟다 고조 시간에 속로다 땅 터야지 고조 돌고 상에도 속땅 터야지 고조 그렇게 내내 뻗으셔 네 바보에는 겨울 뻗으셔네 성모에게 이제도 로제 빵에 로제 빵 빼고나 너가 고조게 삼아 농어는 너저기 삼아 이 또다 가르치고도 어다지 또 붙이고도 지워지고도 가르치고도 막 탑시로 전에 소소인 수익 소리가 보세 소리집어도 영리가 보세 뒤에 토나 승제 지는 니는 소소기 강도 가수기 이미 하비게야 니 최연이 줘야 연제나 지를 하고 해야 돼서 이렇게 하지 뭐래 가만히라 붙으서라 내다 도망로기 내가 한번 쇼하면도 이는 말아도 나 이런 거 맞아 봐 상계 담바리 뭐지 겨도지 겸봐 그 저배 다 리스 맞아비 주로 좀 쉬부터 뭐 보던 게시 모두 제가 저기 되네 고제 잡아다야다 잡아채냐 개야다 단도 고라서야 네 단다 다서 뭐 조성해도야 지니 보면서 뭐 삼바다 지 주로 된 개발장 얘네 담바라 저 가지고 제 도야다 또 먹어보는 내리 깔라게 먹어 내리 깔라게 먹어지 내가 보지는 뭐 나는 이게 되세요 내리 깔라게 먹고 뭐 돼 봐. 내가 수기지 요 돼야지 이게 두번 날라 제유하게 되세. Oh
भारत सरकार और भारत जनता को हम तिब्बती के लिए इतना जो कुछ किया है उसके लिए हार्दिक शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। इसलिए जो भी आज हो रहा है 4 दिन के लिए वो भारत के राजधानी दिल्ली पे हुआ है। हम उसके लिए बहुत अप्रिशिएटिव है और हम चाहते हैं एक भी तिब्बती अपने आप को मत जलाए, मत मरे, क्योंकि जीवन जो है कीमती है और हम चाहते हैं कि सब तिब्बती लोग शांति से जिए। मगर चीन का वो रिप्रेशन जो है, चीन सरकार का रिप्रेशन उतना है कि तिब्बती लोग सोचने लगा और करने भी लगा कि ज़िंदा रहने से अपनी जान देना बेहतर है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। इसलिए चीन सरकार को ये मानना चाहिए कि उनको शांति से तिब्बती इशू सॉल्व करने से उनके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है और भारत के लिए भी अच्छा है।